Shemaye, edwuma mbehwu manyi me fifiri na ye nya la ba ye kwa. Adi na wodiri kwei. Adi na wodiri kwei. Ma me nyobi achebaka wodiri bebe ruko wonje mam because cash na odiri kwei. Edwuma me ye fifiri nya. Wa ye kwa. Edwuma me ye nya menye ska. Refreshment is a medi mponam da to ka na wodiri kwei. Refreshment. Refreshment da ka ho. Ayele wore no. Everyone na mabecho no. No, me ye judge. Nti odem no authorize adima. Ne krate no dimu no bia wo da yes. Abanne session na worry or worry na ase. Ama Mrs. Go right. Ono the cake you do kwi. Eduma me ye so when travel ka nchacha de sanse eduma na ma be ye. Sanse be eduma. Ona mo ntete wonti. Ama me ntete. Mo ko office na yi ho. Benyu ate ma me create your life. Benyu me let tom. Yo. Antitomo makram pemeli ya no ebe man titawiti makacho da fall back na kwa wonna ho makoso se ase mun kwame na ho mako ona na owo achel dodo menchare chide etum mutu da na mama so me kasepi ya wo twa bibia do na stand pem bi so skada moko salon enfim na moto wedu office wo so enyi ho minda ha na ma ba bacho na ma ba bacho so nti me be hwe ewole ayade woreko fiska na ma mun kwekwe emiti Nkoto human hair. Benwa. Moko salon. Benwe. Sisi ala no. Ama brabo no de eyin tito na make your line na. Sisi expenses so too high. Wo maintenance wa ko high. Ebe me maintenance akọ high. Nanka wo mpana nyima nchanya. Oh Jameli na nyama mpana nyo. Mamali na yin kanu na nche hu da yes. Ekita table engine okita we na madam say benua na double and achi hu koma say slim course achi hu koma yes slim things slim things je mu oborobo ya fu mesiafu won kwado na de bia wale chiri wo ekombo kuro na wonyare wewu na ye mefu ya wa ha ye wi ya chida ya park ya wona ya kwa Swaziland wase mesiafu no aye edwo enum biala nyipa kol na fufu ntuwa mienu no watimi adi ni nya bra fufu da me fani agro wo yade wanya hu adwuma obeye di hu adidi na wudi ene ye nintam ya nintam na yanko bato ya na wadidi ewie no de na aka akiri okay ko pe ba bi ni akọhye na eja small match bi kura we a small post obi eni ho Sesa ayawan enkrama wa anti jabelabi ne za krama wa nyanwa ne gube fuba mame bo na abranti ade o fo ba na wa ya gently mo wa ya de patofa ya na yankona adiasa yeah mpacho good morning obi na demo number ma me senka mo to me toilet kama nti mpacho me wo we Abusua number 3 road ofa left ho no mo one wall 10 bi no ma wonim ho nti mpacho brawa me twa wo sesi mpacho me pacho me twa me das mpacho okay me das nso ko tumi ya mama dia sanka ka me danya me asio ena nkrofo ine wone ne ya kan san papa ayi mami na ayi kasa bi a wo kasa o ka dachi o sai adien yin ka gu mi so saa tetete no ho na no ma ya akwala ba ma so kura tumu sa na adwen bom bi sei be ya mama mo ma ya mama ewurade mesere wo no mo nya mama na ka mani bagye ankasa
na sa ku ya pempolo no de me pe no ho prime pass baba wa we just by say wa kire me mom ye toilet you me pe kwan bi de na fa so papa sa akora we wo mu hye wo ba hanom wo ba boko ene wa benya ba bi ata sika wutri aye no me obi ba me de dan be ma no matu wo mo be ga maintenance mo mem ska mo ko salon miss me pe human hair human hair no na pe why do dey koto ma me pade atinge ye da no o man wi ye ncho na me de body jan ma me yin nkaka say won we wadi hwile ye dan won twi oni nyina ala mam oni nyina human na we wu obi we wu ni hwin na me ba ananya glue an ye me African hair hwi mi aye human bi aye human me African hair me pe Mongolian and Brazilian de pe Mongolian and Brazilian etne krum ha ma ba na obode wuri de Ghana fu yenti Ghana etiban Ghana fu yan hye Ghana atel Yes, I'm a Ghana telephone adwuma ye ama so na as dollar look so me pa cha Ghana hwi no onye hwi a obogumiti dum wa ye me pe Mongolian and Brazilian hair and patronized made in Ghana me pe made in Ghana good wa bro Ghana match wa pe Mongolian match hwi we enko ye enko nya atenga me kwa ye nails so aka ho me kwa ye nails aka ho me shalash benwa motor body scrub benwa meli yesi ya muntu ology mi semu no because benwa mafawi me would yes no you fine mo gbo ko ba sisi ad maintenance no you too much debi well life na gbo acha wana me gbo acha wala na mama ka cho na me pe kai bombo ma papa epe nta wo yimam mejajaja mempe kai bombo papa me semria mo nails ko mempe chima mempe nails na do tro mo wana do tro me de ba chwochwo we mempe mention nails we chike ko me mempe mention it shawunsa so ende obiale twa davi oje yala waje nkuto no de afọ ni trim waje brush we twa no gopo na we twa nye davi no gopo awo yim sika mamko Jana nya I want to watch a davians no na me kwatwero wutru na me kwatwero mitru na montwero mitru mpo ateden montwero mitru mpo akwajam me kwatwero mitru ho ya nkoplet me ba ka ya kwai nse we didi ewie dia se ya kope ba bi na ja ye hye na ye me kwadum ma nya late papa de bi manya sa u didi no ahu sa wu ye late de bi se eno na fermenti so ma nya late esa we be me Jamen ka sen me ni suban o metna ha medi fufuo ntoa mienu enwe ho nam enwe nka nchem se wa ye late ntu nkontimen so me nkota kwa na wo ka se ya wo de se wo me normal aya from me pem emo de aya me from me u picture na me wo enya wo na ma sister I love you aya from me late me pa chance wo me gina me late wow pa chance wa from me why me say wonya emo de me mpo nti wonya ofo sa na from me bye bye I love you obeko dandan ho sa tesi apaso no ko ye busua me wie ye ni aba for benwo papa bi otedam benwo papa bi kia nya abede kia na send wo kona kia nda one particular wo pa kia adi me fe na otemale ye mama fa me kia na da ma ofia na mresrem esrem ma hona wala I want na ma muslim ne ya hinyi no so minya bond ni nyina me pe because the bond then ehwi ni kra no 1000 ehwi no me koye me pe mobogu mutu ho benwa me ye me pe mobogu me wie yido me pe 1000 benwa ma chanels aka ho ma shalash benwa dem mutu nyu dem benwa mutu nyu abafa articulator today SMP eba ho ka we reguan eba ho ka bebia soso eba ho ka we reguan basi anko no wo masun kwai fa me nyu ba benwa aje yakwa ebe jima de beta de betwa womba na benwa me ya de nko fie fa nanto benwa simsisia sike ya de kodua bo bebe mu mombrem mama beba kra benwa mama dua ba furu wa mam snap na chefu anu benwa walla ebe jieye min jama na wompuna furu ma jinu wonka benwa di scale kwa benwa me na wasem boto ye ntem sisia
So basi yanko. Ana be nyu ordinary. So basi yanko. Not Debbie skenyu. Skenyu wana musu sumi ya yo na me fam. Cheche mo ho nchire. Cheche no nche wana. To me nyum no. Aba ngu. No be nyu na single. Na single. Ndam ya single. Afon single. Ndam ya single. Nei. Adi double today ndam ya single. Anefide. Adi yo today. Efide. Na be nyu wole bi so. Ajinjembia se feel the malakobo. Mo sport we na nche mo atinya nche nya kola dama feyi mam na me fa de mo so basi yanko benwa yanko meli ye no enim yanko ukra de nche me jaw matra ba de we ye no mu da atwa no bi ahire de tatashi ya na mako na atwa no benwa meli ye oya harassment ba harassment menyem kunu ko fie so no so harassment wo yes harassment because so ko tendie nche umpa on duress. Why the Eli show be on your baby? Metre me baby na. Show that braba si yanko fi. Metre me baby na Eli sham dem me baby. Na ncha ere ba ha no nchoy de kram mpo. Entuma nka hia nche twetwetwe betia. Mele ban. Ere ba hai. Mele ban. Ahai. Mele ahai. Ahai. Ere ba hai. Sa nchoy de kram. Baby an chen tim fe dem ske nko. Hwe so nyim hu ma da matna. Na mama ketesi ya bi timidei. Sesi am de kwam okoda. Nso wa me udi kwa adwuma. Ya wonantu se go so board ye no. Tieti afam na de ko. Se hunu kwa. Na nka se me yire no na se me suro no. We se o mi si dan kura ta nkofo se me fa ma na hai. Ko so okodi kwadu na mframa begina ne yem na se odadan mu ho a. Na se air condition kakra san fa ne so na oye cheko na o raise ne to half na de atia ni ku be wa na dan ne so apa na fe na mesin akope carpenter fo abebo so fa umusu oko na bebi e ko no kura nya media ya metume